Likhuza ibuya iqembu lama-SAPL lokulahlakazeka kudala ngeminyaka yango-2008 bafowethu, emva kweminyaka engaphezulu kweyi-15 lahlukana. Kulo nyaka ka-2025 seligcine likwazi ukubuyisana. Leli-ke yiqembu-ke elihlanganisa ubaba u-Ali Mgube kanye naye laphana-ke ubaba uCela Zimnike. Kusukela kudala nje besebenzisana ndawonye ngeminyaka yango-2001 kuyela ku-2008. Okuthena-ke laphana-ke emva kokungaboni ngasolinye labe seliyahlakazeka leli qembu, okwaholela ekutheni kugcine sekusala-ke ubaba u-Ali Mgube kuphela kulona, njengoba sazi ukuthi ikhona imisebenzi abeke ayikhiphe ngaphansi kwalo leli qembu loma-SAP. So kulo nyaka-ke ka-2025 bazodedela-ke icwecwe labo elisha eliphethe-ke isitayela sakudala, yize noma-ke sesixubene nesitayela samanje njengoba sazi bafowethu ukuthi izinto ziyashintshashintsha. So-ke ukuphawula kwababa u-Ali Mgube uveze ukuthi-ke kukhona ukwesaba mayelana nokudedela lo msebenzi ngoba sebenesikhathi eside kakhulu bengasebenzi ndawonye. So abazi ukuthi abantu-ke bazobamukela ngendlela efanayo yini nakuqala. Ube sephinde nxusa abantu ukuthi-ke abaweseke kakhulu-ke umsebenzi wabo njengoba bese kunesikhathi bewukhalela. Kodwa-ke ekugcineni kwakho konke sebegcine bekwazile ukuthi bazizwe iy'khali zabo, balenza iqiniso, baya e-studio. Umsebenzi wabo uzotholakala-ke ey'tolo zomculo kusukela kusasa ziwumhla ka-12 kuNovemba enyakeni ka-2025. So siyacela kakhulu bafowethu ukuthi-ke basekwe abantu abadala, bengagcini bekhalela imali abarekodwe nawo. Siphinde sinxuse ukuthi nathi la ekhaya niseseke, niwa-like amavidiyo, niwa-comment ngaphansi kwawo, niphinde futhi nisubscribe kuwona ukuze nizoqhubeka nithole zonke iy'ndaba esiyifaka la ekhaya.